Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayta: "Tebarakellezî biyedihil mulku ve huve ala kulli şeyin kadir. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsanu amela ve huvel azîzul gafur." Mulk suresinin 1. 2. ayetinde Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala ayta: "Tebarakellezî biyedihil mulk." Onun kolunda barcha mülket, barcha boylik bulgan Allah subhanahu wa ta'ala tebarak bulsun, yani barcha kimchiliklardan pok ham bütün maqtovlarga loyiqli bulsun. Ve huve ala kulli şeyin qadir. Yani bütün maqtovlarimiz Allah subhanahu wa ta'alaga bulsun, ham ul Allah subhanahu wa ta'ala barcha narsaga da qudratli. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsanu amela. Ol şuldur qaysi o'limni ham yashowni bor etdi, sizni sinar için, sinov için qaysiniz sizning izgiroq amallarda bo'lurdi, qaysiniz sizning yaxshiroq amallarda bo'lurdi. Va huval azizul g'afur, ham ul aziz bo'lgan, kuchli, qudratli, ham g'afur, g'afu etuvchi bo'lgan zot deb Allah subhanahu wa ta'ala Mulk suresinde, yani podshohlik, mulkat suresinde Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala o'zi haqida bayon etadi. Ushbu ikkigina oyat bo'lsa da, hurmatli jamoat, bu oyatning ma'nosi bek teran, bek keng. Birinchidan Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala o'zining barcha kimchiliklardan da pok, ham barcha maqtovga da loyiqli, ulug' bo'lgan zot ekanligini bayon etadi. İkinciden Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala bizga xabar etadi, bütün boylik, bütün mülket, bütün podshohlik Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala qo'lida. Yerda ham ko'klarda ham yer bilan ko'k orasida bo'lgan bütün podshohlik, bütün boylik, bütün mülket Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala qo'lida. Chunki u Razzaq, u rizqlantiruvchi, ham u bütün narsaga da qudratli. Allah subhanahu wa ta'alaning qudratining shiga yo'qdir, jamoat. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala barcha narsaga kuchi yeta turgan qudrat egasi. Shunday Allah subhanahu wa ta'ala xabar etadi, o'limda uning qo'lida, yashowda uning qo'lida. Allah subhanahu wa ta'ala qo'lida ekan bizning turmushimiz, Allah subhanahu wa ta'ala qo'lida ekan bizning yashovimiz ham bizning o'limimiz. Allah subhanahu wa ta'ala dan bizda avru, Allah subhanahu wa ta'aladan kelar bizga salomatlik ham shifo. Butunisi Allah subhanahu wa ta'aladan. Avruda, salomatlikda, shifo beruvda Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'aladan. Turmush beruvda Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'aladan. Ham o'limda Allah subhanahu wa ta'ala qo'lida. Ham Allah subhanahu wa ta'ala bayon etadi, o'limni ham turmushni bilaygina bor etmadim deb. Balki sinov uchun. Biz shu dunyoga, hurmatli jamoat, sinov uchun borliqqa keltirilganmiz. Allah subhanahu wa ta'ala bizni shu dunyoga bor etgan sinov uchun. Nima uchun shu dunyoga keldik? Boylik to'plar uchun dema. Shu dunyo ortidan qo'rish uchunmi? Shu dunyoni mangilar ishtirga tirishir uchunmi? Yo'q, Allah subhanahu wa ta'ala shu surada, shu oyatda bayon etadi. Biz sizni sinov uchun bor etdik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sinov uchun sizni qaysiniz sizning yaxshiroq amallarda bo'lur. Allah subhanahu wa ta'ala ko'proq amallarda bo'lur deb aytmadi. Zo'r amallar qilur ishing deb aytmadi. Balki ahsan, yaxshi bo'lgan amal. Yaxshi bo'lgan amalni Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda o'zi bayon etadi. Bunisi ayrim bir mavzu. Ya'ni yaxshi amallar bor, noshar amallar bor. Yaxshi amallar jamoat Allah subhanahu wa ta'ala ham uning elchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nima amallarni yaxshi, hasan deb atadi. Mana shu amallar Allah subhanahu wa ta'ala qarshısında yaxshi amal. Hatto ningidir imoni zaif bo'lgan, esa butunlay imonsiz bo'lgan kishilar u amallarni noshar deb atasadi. Shunday noshar amallar usul amallardir, qaysilarini Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda
Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadislerinde şu amelini, şu işini noşar deyip atadı. Mına şu ameller barısı da noşar. Hatta imansız kişiler ise imanları zayıf buluşular, o amelini maqtasalar da kubka kadar şişelerdir. Demek yaxşı amel Allah Teala hem onun ilçesi yaxşı deyip atagan amel. Noşar amel Allah Teala hem onun ilçesi bu amelini noşar deyip atagan ameller. Hem bizning qaysilarimiz şu amellerde, izgir amellerde, yaxşı amellerde oldingi bo'lar ekan. Demek o mana şu turmuşqa Rabbimiz Allah Subhanahu va taala onu bor etgan şu turmushdagi sinovni o'tishlardan. Şuna göre Allah Subhanahu va taala boshqa oyatlerde de bayon etadi. "Ama xalaqtul jinna vel insa illa liya'budun." Men kishilarni, men jinlarni ham kishilarni bor etib menga gina ibodat qilsinlar uchun yaratdim deb Rabbimiz Allah Subhanahu va taala bayon etadi. Nasr Mulk surasining 1-2 oyatida shunday Allah Subhanahu va taala xabar beradi, o'zining barcha narsaga da qudratli ekanligini. Allah Subhanahu va taala o'limni bor etgan. Allah Subhanahu va taala yashashni bor etgan. Allah Subhanahu va taolaning qo'lida barcha boylik, barcha mulkat, barcha podshohlik ham u butun narsaga da qudratli Rabbimiz Allah Subhanahu va taala. Allah Subhanahu va taala qudrat egasi. Mana shu o'zining kuchi Allah Subhanahu va taala bayon etadi. Bizga xabar etadi. Podshohlik uning qo'lida. Bizning turmushimizda, bizning o'limimizda Rabbimiz Allah Subhanahu va taala qo'lida. Ham Allah Subhanahu va taala maqsadni da anglatib bayon etgan. Ne uchun biz shu dunyoga kelganligimizni da xabar etgan. Ham Allah Subhanahu va taala şu oyatlarda men o'limni ham yashashni bor etdim deb o'zining haqida bayon etdi. Ham Allah Subhanahu va taala birinchi o'limni bor etdim dedi. Chunki ilk biz birimizda yo'q edi. Biz yo'q edik, ham shu dunyoga bor etildi. Ham shu dunyoda yashashning maqsadi u ko'proq ezgi amallar qilib ham Rabbimiz Allah Subhanahu va taolaga bo'ysunib yashash. Demak bizning shu dunyoda yashashimizning maqsadi menga qolib tugul. Balki kelajak bir kun Alloh taolaning elchisi kelib, o'lim farishtasi kelib bizning jonimizni olacak. Shunga ko'ra Allah Subhanahu va taala birinchi bo'lib shu oyatida o'limni bor etdim deydi. Chunki biz bu dunyoda menga qolmaymiz. Biz bu dunyoni qoldirashaq, biz ham qoldirashaq, biz shu dunyoda yig'an barcha narsani da, to'plagan barcha narsani da, o'zimizning tug'anlarimizni, yaqinlarimizni borisida qoldirashaq, biz ham o'zimiz bilan boriki amallarimizni qoldirashaq. Ham Allah Subhanahu va taala va huval azizul g'afur, ham u kuchli qudrat egasi bo'lgan, ham g'afur etuvchi zot. Biz mana shu oyatlardan onlarga tegishli jamoat. Biz bu dunyoda menga qolmadik, ham bizning shu dunyoda yashashimizning maqsadi bor, u izgi amallar qilib. Alloh taolaga bo'ysunu. Ham shunga ko'ra biz mana shu maqsadimizga erishib uchun amal ibodatlar qilib yasharga tegishmiz. Ham mana shu 10 kunda o'zim bilan bo'lgan voqealar bilan 4 janozada bo'larga to'g'ri keldi. 4 janozada. Shularning ikkisi men yaxshi bila turgan qardoshlar edi, yaxshi bila turgan kishilar edi ikkisi. Lekin mana shu janozalardan o'zimga ibrat oldim jamoat. 4 turli shaxs, 4 turli yozmish, 4 turli o'lim. Alarning yoshlari da turlisiniki turli edi. Birsi 80 dan o'zgan, birsi 60 ga kirgan, birsi 60 ga da yetmagan, birsi 40 ga da yetmagan. Ya'ni o'lim farishtasi so'ylab turmagan. Pensiyaga yetganmi, yo'qmi? İzgiliklari bormi, yo'qmi? O'lim farishtasi Alloh taoladan amr kelgach, ularning jonlarini olgan. 4 turli yozmish, 4 turli shaxs, ham 4 turli o'lim, hurmatli jamoat, ham har birisini o'lim kutilmaganda kelgan. Ular o'ylamaganda kelgan butunlay.
Yani әле яшисе дигән вакытта үлем килеп, аларның бөтен киләчәк планнарын шәлпәрәмә китә. Берсен мисал өчен эшеннән кайткан вакытта бал кырты, кичкенә генә бал кырты шагып, bir 10-20 минуттан соң кеше вафат була. 55 яшьлек кеше bir кичкенә генә бал кырты Алла субхана ва тааля җибәрә һәм үлем фәрештәсе килеп аның җанын ала. Yani bu bir гыйбрәт җәмәгать. Безнең өчен дәрес үлем ул якында, ул еракта түгел икәнлеген без уйланырга һәм фикерләргә тиешбез. Икенче бер кардәшебез инде Алла субхана ва тааляны кичереп, урыннан җәннәттә кылсын. Бөтенләй туган ягыннан йөзләгән чакрымнар ерак җирлеккә барып, шунда суда батып, иншааллах шаһид булып китә. Иншааллах. Yani bütünler uylamagан һәм Алла субхана ва тааля шуңа күрә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Ва ма тадри нафсун маза таксибу гада, ва ма тадри нафсун би айи ардин тамут." Кеше иртәгә нәрсә кәсеп кыласын белмиде. Һәм кеше кайсы җирдә вафат буласын да белмиде. Yani теге эштән кайтып вафат булган, умарта курты сәбәпле вафат булган кардәшебез, иптәшебез, дустыбыз, ул да бит иртәгә дә ниндидер планнар кылган. Ләкин иртәгә нәрсә кәсеп кыласын без бербез дә белмибез җәмәгать. Һәм кайсы җирдә вафат буласыбызны без белмибез. Без менә бер җирдә тудык, ә үләргә мөмкинбез бөтенләй башка җирдә. Ләкин монсы бер хәл җәмәгать. Шушы 4 төрле шәхес һәм шушы 4 төрле шәхесне узатырга барган кешеләрдә 4 төрле халык. 4 төрле халык җәмәгать. Беренчесенең, әлхәмдүлилләх, малае 5 вакыт намаз уку сәбәпле әтисе вафат булгач, аның янына шушы җирләргә узатырга баралар кемнәр? Әлхәмдүлилләх, шактый гына намаз укучы кардәшләр. Yani аның малае үзе әтисе өчен дуа кылып тора. Әтисе өчен ялварып тора. Йылы-йылы Аллаһ субхана ва таалядан сорый: "И Раббым, әтиемне кичерсәң иде, гафу итсәң иде." Икенче кардәш, әлхәмдүлилләх, 5 вакыт намаз укый торган кардәшебез вафат булып китте. Нашы суда батып, иншааллах шаһид булып китте. Аның җеназасына гомумән 300дән артык, әлхәмдүлилләх, кеше җыелган иде. Бәлки күбрәктер дә, әле хатын-кызларны шутламыйча. Bütünüsü şu 300'den artığı 5 vakit namaz okuyuşu Allah Teala'ya şirk kılmay turgan şahıslar cemaat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde yine aytı, eğer de cenazada kırıp Allah Teala'ya şirk kılmay turgan kişi cenaza namazı okusa, o inşallah cennetli bulur. Ama da 300'den artık cemaat. Akalganlarında namaz okuşular yok. Şu cenaza okuşu hem bir neçe kişi yine namaz okuşu uzattı. Şuna görə hörmətli cəmaət, менә безнең Аллаһ субхана ва тааля шушы дөньяда максат билгеләгән. Һәм әгәр дә без шушы дөньяда булган максатыбызны нитәбез икән, тормышта кулланабыз икән, без хәтта ахирәткә күчкән вакытта да безнең артыбызда, безнең өчен җаназа укылачак шул ук максатлары өчен максатларын аңлаган шәхесләр, шул ук 5 вакыт намаз укучылар. Шуңа күрә мөмин мусульман ул шушы дөньяда да бәрәкәттә. Ул үлгән вакытта да бәрәкәттә һәм хәтта үлгәч тә бәрәкәттә, иншааллах, Аллаһ субхана ва тааля аны калдырмый. Бу дөньяда ниндидер хата, кимчелекләре булган булса, менә шушы мөселман кардәшләре аңа җаназа укырга дип килгән, димәк, алар аны яратканнар, алар аның өчен кайгырганнар, бурсылганнар, шуның өчен килә бит инде. Кулларын күтәреп ихластан дуа кылып сорап торалар. Менә шушы мисал өчен 300 ширк кылмый торган кешеләр дуа кылу белән, анда теге дуа кылмый торган кешеләрнең булай гына кул күтәреп утыруларының аермасы җәмәгать, күп белән җир аермасы. Шуңа күрә без тырышырга тиешбез. Шушы дөньяда менә үзебезнең максатыбызны белеп, Раббыбыз Аллаһ субхана ва тааляга буйсынып, иншаллах үзебез үлеп киткән вакытта да безнең арттан җеназа укучылар саны күп булыр, безнең өчен борчыла дуа кылырлар ди. Үзебезнең балаларыбызны да шуңа тәрбияләргә кирәк, хөрмәтле җәмәгать. Балаларыбыз безнең өчен дуа кылучы булсыннар. Чөнки балаларыбыз безнең өчен дуа кылмасалар,
bizga uzoq vaqt duo qilishi bo'lmaydi. Ey kardeşler, dua kılırlar bir gün, 2 gün, bırakma. Endi bolaların dua kılışı bulmasa. Şu bırakmadan sonra seni baribir az mı ko'pmi unutacaklar. Bola kishi unut, agar o dua kılar bile turgan bola bo'larkan, u namaz so'yin sening uchun dua qiladi. Rabbana ighfirli va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisab deb namaz so'yin, ey Rabbim meni de kechir, aka-enimni de kechir deb dua qilib turashaq hurmat jamoat. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo qarshısında mana shunday bolalar tarbiyalab o'stirgan nasib etsin. Ham o'zimizga da Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo xayrli o'limlar nasib etsin. Ham unutmaylik jamoat, Alloh subhanahu va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Aksiru zikra hadimil lazzat." Lazzatlarni jimiruvchi, lazzatlarni uzushi o'lim haqida ko'proq yashiroq esga tushirg'iz deb Rabbimiz Alloh taolo bayon etadi. Biz dunyo turida bek ko'p siylashamiz. Oxirat turida qizg'anishga qarshi bek siyrakkina esibizga tushadi. Mana shunday titrangdirgich voqealar kelib chiqadi. Ondan sonra birozgina o'ylanib turabizda, ondan so'ng tag'in unutib jibaramiz. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yashiroq esingizga tushirg'iz dedi. Chunki so'ng bo'lib ketuvi mumkin. Chunki o'lim bizning ortimizda. Shunga ko'ra bir hadisda keltiriladi, kishi vafot bo'lgach, uning yurt tirali o'lim farishtasi yeri. Ham shunda bo'lishi, mayit yonida yilab o'tirishlar yonida o'lim farishtasi yerida ham aytadi, siz nega yig'laysiz so'ng deb. Siz nega yig'laysiz so'ng? Alloh taoladan amr kelgach, men shu yurtda yashovchilarning, mana sizning boringizning da jonin olashaqman deb. Ham birigizni da qoldirmayashaqman. Birigizni da qoldirmayashaqman deb o'lim farishtasi aytay ekan hurmat jamoat. Bizning mana shunda o'tirishlarimizni biribizda qolmayashaq. Butunimizda qoldirashaq biz shu dunyoda. Endi maqsadimiz bo'yicha yashadik. Esa maqsadimiz bo'yicha yashamadikmi? Anisi endi onlari belgili bo'ladi. Hatto onlari onada tugul kishi vafot bo'lgan, ularning janozasini nechik kelarlar, shundan da mag'lum bo'laydi u. Aning oxiratga ni ravishli ko'chganligi haqida. Endi Alloh subhanahu va taolo bizga xayrli amallar qilarga, xayrli so'zlar sizlarga nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo bizga barakatli turmushlar bersin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga da la ilaha illalloh Muhammad rasululloh kalimalarini aytib, shu kalimalarga to'g'ri keladigan amallar qilib, aning rahmatlarini erishiga nasib etsin. Va qulu qawli hadza va astagfirullah li va lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Endi jamoat ana bu mana shu 10 kun ichida mingina bo'lgan 4 jinozadan bo'lgan g'ibratlargina. Abid anday kishilar yuzlagan, minglagan, millionlagan turli kishiga o'lim turli ravishda keladi. Ular kutmagan vaqtda, kutmagan o'rinda, kutmagan holatda butunlay o'ylanmagandan yetmaganda. Shunga ko'ra mu'min musulmon mana shu kunga azir bo'lirga tiyir. Qilgan izliklari bilan, qilgan tavba istig'forlari bilan ham endi biz aning turida, o'lim turida yashrab esibizga tushirga tiyirmiz. Ham endi tag'in bir qat eskartib o'tam, inshaalloh bizning mana Ramazon oyina da bek ko'p vaqt qolmadi. 2 oyna vaqt qoldi Ramazon oyina. Endi Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo bizga mana shu Ramazon oylarini isat imin erishirga nasib etsin. Hatta Ramazon oyida ko'proq amal ibodatlar qilib, ro'zalar tutib, boshqa amal ibodatlar qilib, tavba istig'forlar bo'lib, shu Ramazon oyina qadar da Ramazon oyi vaqtida da kechirilgan bandalar bo'larga Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo bizga nasiblardan aylasin, muyassar qilsin. Endi Alloh subhanahu va taolo adashuvda bo'luvchi qardoshlarımizga to'g'ri yo'l bersin. To'g'ri yo'lda bo'luvchi qardoshlarımizga Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo niqib bersin. Alloh subhanahu va taolo avruq qardoshlarımizga shifo berib, vafot bo'lgan qardoshlarimizni g'afur etib, o'rinlarini jannatda qilsin. Alloh subhanahu va taolo avruqda, hasratda, qo'yg'ida bo'lgan qardoshlarımizga shu avruqlaridan, qo'yg'i hasratlaridan qutulurga nasib va muyassar qilsin. Alloh subhanahu va taolo ajatlarda, burishlarda bo'lishlarining shu ajatlaridan, burishlaridan qutulurga nasib eylesin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga da xayrli tegiz amallar qilib,
Аның кушканнан үтә тыйганнардан тыйылып, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах кәлимәләрен әйтеп, шушы кәлимәләргә туры килә торган гамәлләр кылып, я Раббым, шушы дөньяны калдырган вакытта да ахыргы сүзләребез ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах булып, гунахларыбыз кичерелгән хәлдә Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля каршына саф һәм чиста килеш барырга Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля насыйплардан әйләсен. Аллаһ субханаһу ва тааля фақирләргә, мискиннәргә, мохтаҗларга, авырлыкта булучыларга, мәчет мәдрәсәләргә ярдәм итүчеләргә, булучыларга әҗр савапларын насыйп итсен, кылган шушы изгелекләрен Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля кабуллардан әйләсен.